taj Varsa, znači, Bože, idemo sad, znači, dobili smo ove pampahalonfne. Znači, ovo smo uglavnom Oj, Bože! Klopani kroz rupu! Pokušava da snimim još 10 puta, ali jeb ga. Jeb ga. I krećemo još za 2 sekunde. 1-0, hajde, hajde. Ljudno, jako tam cvijet, kakav. Pa jest. Aj Bože. Aj Bože. Lik se probali Čabenski. Halje. Aljo. Hajmo samo pokušava da dođem do tamo, mada je to nemoguće, ali nema veze. Znači, pokušavamo nemoguće da odradimo. Kao u svakoj epizodi, znači, pokušavamo da pobjedimo, a to je nemoguće. Znači, Bože, i tu smo sad na sredini, razumiješ, tu ima čestova, šta je ovo? Evo ga, prvi čest, drugi čest, šta je ovo, Bože dragi. Idemo mi prvo ovo tinti, kada treba hljebe i Bože vremena, ali nema veze. Hoćemo mi sad da otkinemo. Aj viš, Bog ti dao. Zaglekaj, dobra. Tu i džaba sam se napatio, polko. O, evo lika. Gdje? Oj, Bože. Bože! Onaj ga lik zakuca, razumiješ? Zakuca. On ti ja pojedem jabuke. Ej, Bože dragi. Bože dragi. Gdje su ostale budale? Idemo da ih tražimo. Koliko nam? Još nas je 3. Tu će da bude, Bože, dobro. Ako ostanemo ja i neki lik, to, znači, 2% da hoće, razumiješ? Ali ne vezi, bitno je da smo mi do ovdje došli. Gdje onaj, gdje se čovjek sakri, Bože. Imamo tu, hajde još ove pokupimo, evo ga. To je taj mač, razumiješ? Znači, Bože. Ne može više ništa stati, hajde ovdje da utrpamo ovo, razumiješ? Što može da stane. Da ovo ovdje. To. Tamo. To. I našli smo dijamantski kramp i mač. A to samo jedno znači. Da ćemo izgubiti. To. Gdje je onaj lik? Hajde dođi vam da ti bubreg odvalim, razumiješ? Samo da ga ja vidim. Hajde, dođi. Bubrež odvalija.